Kisah masanya nun kenang sabe Aceh merele hanyut lupa sampo anjino mentong tuke di dalam hati sedih mantong sedih mantong Masanya Aceh melawan kafe darah dum jire di dalam rimba rata jer gampung dingo sude hingga hanapre Aceh sengsara Aceh sengsara ni basi urang sanggung kolahe ayah karure karena bijawa dico ayah lun kadipo mate menurang bude jitim lilanya jitim lilanya menyolam rimba tentena awe gejadung sare urang kita tanpa berita ayah dalam le majen hanade menantu siksa masanya dilun golong SD baru lahir kenolam donya poma posibla lun dibakape hingga yah mate demi ananda demi ananda sampo anjino sudah terhati dikenang sabe syahlun cinta kiban kerupa ayah bohate awatarkan de megalon gata Bandung di Jawa turunan kafe sampoan mate hanya lupa karena awaknya ayah lu mate ame dulu si bijih bangsa rame dum yatim takalon sabe le mata jire bakuro raya yang ngantong ayah senang bukor karena so panggil bengong bersinja sengaja rakan lun tuleh jae tihan hate lun cerita kadang narakan saban tebuke doa besare mandung tanyoba lun dengo tangisan di dalam HP hana sanggup boleh manusia mata berluah kubu ayah